ka Pyrthei TV. Habakran hake Jylla jagi shnat terekam kisamla jang ke NPP ya ke belatip kum ke National People's Youth Front. Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ubedeiru National President jang ke NPP uloong belingba ke program Yes Meghalaya Haus Nam Baladam ke Sarkar kela penlut sau klur tingka Henry minta usnam kelamang hadu arpo klur tingka na ke benta ke samla bat kini ke bahak na ke benta ke kinho ne ke seng jagi samla ke beladap pen register ya ke seng jongki. Kini ke jingarap kan long nak benta bakin penlong ikirinsan berper kum ke jinga lekai football ke jinga kop ruai bat ki wipat kirinsan bat lingba kani ke sarkar kan ai jingarap yaki omduna ya ke silak tingka. Shushu Menteri Rangba uloong ha ke biya day baki jingseng kam lajong menta usnam ke sarkar kalamang ro shispa san folklor tingka ban ai jingarap yaki da ke pisa kenang bakin la ban pentelun ya ke kam jongki. Ha kini ke juk ke Jylla mula pen pau jing sngo sarong petang hapok lai benai kini ke sarkar ke bu ulayalam kelala ban thongkam haduk sanspa ngut ke doktor ha kini ke Jylla. Kipret kelio jing tip na kinong tray jong ke hotel assembly kebetulan kendai lat budon uwe ubreu besar hapok ke hotel shim lami syabar na ke kamera lapalat shisngi kumda kinong tray kila pentip syakipulet batang hadin katu ke nepor kipulet jong ke Sardar Police Station kilawan poi ha kini ke hotel bat haringkat ke jinon lang jong ke sakhi ki penpat ya ke jingkhang bandrung syapo kamera. Haba kila rong hapo kelala bu ubreu besar hapo kani ke hotel ulayam lemba ki kot kisla dalap bau ni ubreu de belatip kerteng kumusi Jo Joseph sapo nyos nem kerta besyong besar Habel Tola Road Guwahati. Haduk minta pala ban pensisha ya ke dau ke jingyap jong u. Ki pulet kila pentip ya kani ke Khubor ki bahi ngasem jong u ba ya ke medyap lapha ban le ya ke postmortem. Ke jing toket benya halor kani ke jingja kadang ya chakmat. Kejing pakang surok ke baar pusau kenta belak hot de ke Joint Action Committee ke bekintup ikinong shnong baper ke bidana shilinter ke National Highway 6 ha East Giant Hills District kelas dang naru ke steps ngi palai ke nyautruk Lber araja pusau. Kejing pakang surok ke David penpau kejing persya ya ke sarkar Jylla bat kumjuru ya ke NHAI namar kejing bam shimkhia jongki ban marmot ya ke surok ke belajat rathai ha kene ke than. Usembut Menteri Rangba ke Jylla ubabadru kumusti Presiden Jengeseng National People's Party ha kini ke Jylla Meghalaya uba Preston Tensong ulat herting ya ke seng Voice of the People Party ni ke VPP da ke boong belada pha nong mikmat na ke seng VPP ha ke parlimen kinchimi jendat bed bro sansnem namar baki persya ya ke ketin Hindi. Uba Preston uloong bakin keren ayushu ikijing upat ba ha bakin shimi jendat bed namar bah parlimen bro ki MP ki keren ketin Hindi bat ba ke VPP pat kan shimi jendat bed man basdang dorbar. Shu uloong bakin nong yalam ke VPP kilet hella hayo hahat reha ke bakhat do ki shulong tangkum kinong let yo. Ulok kobru da ke boong baka Jylla Meghalaya ha kani ke kenti ke meminta kan thau rekod da ke bapha da arngut kilong kemi sya parlimen kata ke Dr. Amprin Lingdo na Shillong Parliamentary Constituency bat ke agat hasangma Natura Parliamentary Constituency. Menteri Rangba do keri India Narendra Modi ula plepat ba iki jaka jengok kai ki bidan East and West Khasi Hills District jangka Jylla Meghalaya ki bla pentre hapok ke Swadesh Darshan Project. Kijaka jengok kai ki bidan hapok ke district ki bau Modi ula ple na ke jingalang kabla long Hasri Nagar ki kinthop ya ke keram tirot bet ki weipat kijaka jengok kai ki bidan Hanong Klau hawa kri Mauyong ke Khudoi Falls bat ke Kokmang Falls ki bidan Hashnong sok tengkhur lat dom bat kijaka jengok kai ki bidan halor ulum mau tharashan ha kashnong laudisai. Ke Presiden Jungkeri India ke Draupadi Murmu ha ke sngi balang kan druk Lber araja pusau. Kelapin Kuburam dan ke Kusnam Sanggit Natak Academy Award. Na ke benta usnam araja arpuar araja arpulai. Syagi kendai puwengut ki rupau khamat ki bela pau Pyrthei bha ha ke liang ke lariti. Lasam ya ke Kusnam ha ke Jingalang ke belalong ha Vigyan Bhawan New Delhi. Na kini ke Jylla Meghalaya ikong Helen Giri liok pediang yang ke Kusnam Sanggit Natak Academy na ke benta usnam araja arpulai halor usin yang Pyrthei ba ila no sya usup utiar jong ke pot ketem tenrai ha Meghalaya.
Ikong Helen Giri ideiru ibalayo pediang yaga kus nampat masyri halo ka jingno senyang syakalarti baka culture jong ka Meghalaya haus nam arajapra. Kelas apriang ke video jong ka weka temen ke belah shispa arsnam karta ha Karnataka baka yat haki cloud betap baka kiwi kirana belum jong ka mil Mahadeshwara bat keduai bu Narendra Modi unwan biang ha ka buat sensyar ha ka samwai ka balai. Menteri Ketenat Yadari jong keri India Rajnath Singh uloong bagi sipai jong keri India kidai ki betebet bat ki bala banyak hun hakinu kinu ki jingale bat uloong ru bala dadon kiri ki bepintot ya ki India ki sipai kin jubab da ka beting e uloong bagi ka sarkar ka meminta ke le kumno ban pen klan syu ya ki tenat sipai kanang bakari kan don ha ka jingsngai Menteri Rang Bakdo keri India Narendra Modi hakasien ke meningkong ulale che Jammu and Kashmir hadim la penduk no ek artikel laispa nyo pho bat hakane ke sngi ula pen benaru hadu stan pho tili ki project ki bakot hadu 100,000 south park lor tingka uloong bakane ke de Jammu and Kashmir ke bathmai bat ka sarkar kan wan ra buon ki kampen roy ulakin tuik pat nong song snong jong kari baki dei benje de ka Jammu and Kashmir kum ka wei na ki jaka pen long ya tho om ban brat ka ya ka pisa shabari ulapin bana bashan on sedang no ya ka mission wet in India ulat ke Jylla Tripura ulapin tian smai ki arngut ki MLA jong ka Tripa Motha Party kum ki menteri sarkar ki bathmai ha ka sarkar bayalam de ka BJP ha Tripura ki arngut ki MLA ki kinthop yau animesh di Burma bat ubrisha ketu di Burma. Lawan mansa Kylleng hakne ke jingalang pintian smai do menteri rangba ke Tripura ki menteri sarkar lalu ki weipat ki belasha khot sngau bah. Ke sarkar Philippines kala pintikna ba arngut ki nong trei jongka haduriau ki layap ha jing ther namding jongka Houthi ya ke jhat ket mar jongka United States ha Gulf of Aden. Ke Philippines kala pintikna ru bekidan arngut ki ba mensau. Laong bagi dan arpungut kinong troy hapo jong kani ka jahat pat khatsan ngut kidai kinong Philippines. Ki bahinga sam jong kinong yalam ki Hamas kila pet krat lot sa Egypt. Kila Pyrthei Khubor na Israel kila pintip bu Yahya Sinwar, Uyaman al-Batanji, Ushame al-Raj bat ki weipat kinong yalam jong ka Hamas kila phalut ya ki bahinga sam jong ki sa Egypt ling baka kat khaput na Rafah. Kat ba ki weipat kinong yalam kum Khalid Mashal Ismail Haniye kishong lingai hakotar. Kishipai Israel kelapin bena bekilayo ban penyap yu chief of rocket unit jangka Hamas hagajing kenra jongki ha Gaza Strip. Ke Israel kelakam bekilayo ban penyap yu Ammar Darwish unong yalam ubapet ya ke rocket jangka Hamas. Unong yalam ke North Korea u Kim Jong Un ulalet jengo iki kitem sipai bapher jangka North Korea. Bat ulah hukum iki sipai Jong U baki dei ban pentrep bha yaladi bat kerukom ai jing kai ru ke dei ban longkum baki don ha kathma shisha. U Kim Jong Un ulaong baki North Korea ke don jingma namar baki sipai jangka South Korea baki sipai jangka Amerika kila penkrep bha menta bat ada ja baki ke kathma ulaong baki North Korea ke dei ban job. Laingut kinong troy haka jhat ket mar jong United States kelayap nakadaw ko jing sha ther namding hakile no Houthi na Yemen. Kidan kumbaar pungut kinong troy kibdan hapo ka jhat hendai laingut kidang jarngai bat bungut kelayo phet no na kalingrit kabla pen kret lupa hapo jhat. Ka jhat kala praphum bat ngam hapo duriau namar ba ka Houthi klasiat bon teli kinamding. Keniki Haley kala pen bena bakam trek syuk banyak khun yaki election president Amerika. Batkan aila di president berim u Donald Trump. Ba unya khun na keseng Republican. Ke Haley kala pen bena yakani de hadin bakala syakdam keput haki primary election jang ke Republican. Kita kilong kimat Khublei.